Ngikubingelele mbukeli ngiphinde kwamukele kwesimanje sikulethela zona indaba eyifika ngaso-ke isikhathi uMax-ke umfowabo Khanya usekususile-ke ukukhuluma laphana-ke futhi-ke ey'nkundleni zokuxhumana-ke ekhasini lakhe lika-TikTok ngesikhathi-ke eshiya-ke lona-ke angalazi kuyena-ke laphana-ke umthandeni-ke umfowabo kaManqele-ke umphathi-ke noma-ke umholi waso-ke isizwe sama-Red Nation kanye naye-ke laphana-ke u-MC Gwajo ngesikhathi-ke ebambe laphana-ke i-meeting noma-ke emenza-ke laphana-ke iyona-ke i-interview enza-ke yena-ke umthandeni-ke umfowabo kaManqele. Umfowabo kaManqele-ke umthandeni-ke ukuchazile-ke lokhu ayikusho ngesikhathi-ke ethi-ke ama-90s nama-80s-ke awafokofe kodwa-ke yena-ke ubonga-ke wona-ke ama-2K. Umthandeni-ke ubese kuphika lokho ukuthi-ke lokho kwakungaqhamuke kuyena-ke kwakuyisitori-ke esasakhiwe leso mbukeli. Ngabe kuthini-ke okwakho ukuphawula ngalo-ke lolo daba oluthe lakhulunywa uyena-ke umthandeni ephika ukuthi-ke uyena-ke owayikhuluma lezi nkulumo-ke ayikhuluma kuyona-ke futhi-ke le interview yakhe-ke uGwajo. Mbukeli awuye laphana-ke ezothe comment section size uvu lakho mbukeli ukuthi ngabe wena uthini njengoba-ke noMax-ke esishiye-ke angalazi kuyena-ke laphana-ke umthandeni-ke umfowabo kaManqele. Thina-ke sesiyibeka lapho okwamanje siyabonga. Njengamanje wonke umlando ongamanga ukukhulunywa ngomthandeni ngiyawulungisa but hey Fuseko nasihlama Fuseko indaba yakho la Fuseko akunamlando olungisayo akunakholwa okukholwayo umsuni yonke nje lento sichazela yona la yonke nje lento sichazela yona kulesincela mthondo sakho ekuthiwa uGwajo yasidakelwa nasinyela kahle kahle nje nisijwayela amasimba uyabona nisijwayela nje umsuni vele wawukhipha u3000 wena wanikeza uThamara manje lonto iphikiwe lonto ngoba vele wayenza so imuphi umlando othi uyawulungisa wena vele wena waye stage udakiwe wafika estage wahluleka ukuperforma wabhimba manje yini into imuphi umlando othi uyawuqondisa wena ungazosidakelwa wena wagibela estage usuthi Sminoff wafika estage wathi uyagxuma washibilika wadinsileka ngomdidi phansi washayeka ngesiphundu kwasephuka inwele njengoba inwele zakho engaphelele so yeka nje emthandeni mfethu kusijwayela amasimba kusijwayela amasimba mawuthi abalandeli bakho baningi kuphi ngoba kuneproof la kumaskandi umuntu onabalandeli abaningi kunomcimbi la khona kusuke kufuneke kuvela abalandeli bakho ukuthi bangakanani obizwa ngekhuphuka nezakho leli gama elithi nezakho lichaza ukuthi nabalandeli bakho kulo mcimbi wena selokwazalwa awukazi uwine nangelilodwa ilanga kulo mcimbi lo othi khuphuka nabalandeli bakho khuphuka nezakho awukazi uwine wena ngoba abalandeli bakho bancane lapha yana kwenziwa ife lapha kulowa mcimbi nayisho lo nina zikhoveza imxhiliba nathi ife elapha kuyafiwa nathi nina lapha kwenziwa ife umcimbi weqiniso nathi nina niyohlezi niunumber 1 ezintweni zeqiniso nisho ngoba naku nisabonakala engathi nihamba phambili lapha uyabona bathi abalandeli bakho uzani sebephume bonke naqala nadliwa uyabona so yeka mthandeni ukusijwayela amasimba asisona izingane dala sila kumaskanda asifika izolo thina asona ama-2000 yeka usijwayela nje umnqundu yeka nje usijwayela umthondo yeka nje usijwayela inkununu asifika izolo asona lama-2000 owashoyo wena iwona yokholwa elamasimba owashoyo awukazi uwine indondo wena ukuze uwine indondo wena kufuneke ukuthi wenze friendship nalabantu nopheli laba ekuyibona abaxhasa le ndondo iphethe awunandondo wena awunandondo wena indondo lo nayo ekuthiwa best record wayithola ngefriendship yokuthi umngani nopheli upheli lo akamake lo oshade noMake kaNcube lo owayedlala kuGeneration leyo ndondo iyona kuphela owayithola ngefriendship nakhona kuleyo ngoma ofeaturishe kuyo amantombazana adumile olwandle unkulu awunandondo wena emculweni kaMaskandi
awunandondo wena. So yeka nje ukusijwayela kabi, uyoqambela amanga lemsunu lena ekulandelayo kuphela, ngeke usiqambela amanga. Thina la umaskandi siwazi thina kusekhona obaba uphuza ushukela. Uyabazi obaba mahawukela wena, omalume kaMgqumeni. Sazi thina umaskandi sibadala ungazosijwayela amasimba mthandeni, azosijwayela nje umsunu. Ya, tshelwa yithina-ke manje. Lamasimba owachazayo ukuthi uyachaza, uyankanta lafuseka indaba yakho, uyasidakela uchaza amasimba. Ayikho yonke lento oyichaza la, ayikho yonke lento oyichaza la. Uyabona, kifi abantu ababe ne-agenda, i-agenda yamasimba ni leyo. Awushongo wena ukuthi i-fuck off, angithi ama-Red Nation ayizwela uthi fuck off kuwo, uthi ama-80s nama-70s nama-60s fuck off, ayizwela wona ama-Red Nation. Usuyakuphika lokho usuthi wena kune-agenda, kunabantu be-agenda, i-agenda yomnqundu, i-agenda yomsunu yini leyo okhuluma ngayo. Fuseke usijwayela amasimba wena, fuseke nje usijwayela amasimba. Angithi wabuya wazoxolisa okukhombisa ukuthi ngempela lokhu ukwenzile ukushilo. Wawuxoliselani kanti? Mangabe i-agenda le eyayenziwa izitha zakho, kanti wawuxolisela ini? Yeka ukusijwayela amasimba Ntontsola, yeka nje usijwayela umsunu wena dunudunu. Laba bakusabayo uyobashaya ngempama la nihlangana khona bakuyeke, thina ngeke ukubone lo. Mina angisona amasimba esitabane ekuthiwa siyohlangana nawe mhlawumbe ungishaye ngempama. Umsunu leyo nto leyo, mina uyonya nyi. Kuyokwaziwa ngalelo langa kumaskandi ukuthi kunomculi owake washawa wanya. Uyoshaya abalandeli bakho, ngeke usithinte thina. Thina sokutshela nje amaqiniso lawa ocabanga ukuthi asiwazi. Amasimba lento oyikhulumayo. Uyabona, akunamuntu we-agenda la. Wena wakhuluma izwe libhekile, izwe libuka likulalele. Ama-Red Nation wawaxosha ebhekile. Wathi wena ama-2000 iwona owarecognize kubalandeli bakho. Ama-80s fuck off, ama-70s fuck off, wathi ama-early 90s fuck off. Kusho wena ngowakho umlomo ushuthwa uselo yiso lesincela mthondo ekuthiwa ugwajosa kaZungu. Yise sasikushuta ukhuluma lawo masimba lawo. So angeke sikuvumele emthandeni ukuthi usinyele emakhanda. Asona ingcela mthondo zakho sonke. Asona nje ingcela mthondo zakho sonke. Angeke sikuvumele ukuthi ugibele emakhanda ethu uzosinyela usikhulumele umsunu lo ukhulumayo. Geda indaba yakho, uyasidakela. Mawunenkinga kusho mina ngumfo kaMakhanya udinsi idindile izukudintsika kwesidikiselo sebhudo olukhuluma kuhlatshiwe deqe santi ukuhlala kwentombi engaphethe kahle kuyadosa amehlo insizwa. Sikhindi khilikithi siyakhumuleka enkululekweni yomjolobo ubhama izingqe esidudla uma ibhansiwe. Ude ngezilonqindi inkunzi emavava ihloma ihloselana. Utshelwa yimina wentunsula ongakwazi ukuyibonga. Utshelwa ingqongqo engqondongqondo enqobe ngokuqashaqala ogqokweni yabaqobela amaqatha aseqolo maqede baqhaqhazela. Hlehla kwenqama kuyaqhaqhazelisa inqene ukubaqonda ngqo maqede banqobuzela abo maqinasi abaqhathanisa ingqondo zobuqili. Ukuhlehla kwenqama kuyaqhaqhazelisa inqene ukubaqonda ngqo maqede banqobuzela abo maqinasi abaqhathanisa ingqondo zobuqili. Umbhonga nkunzi lemavavu umpanda mhlabathi ngemhlabelo ohlomeka kuhlanganisa amahlathi enhlanya. Kwahlehlisa ngwahlakaze ngwahlabese ngwahlabe ngohlala ehlali bathathu. Ungazosidakelwa wena, ungazosidakela, ungazosinyela. Azosinyela asona ingane thina futhi asona ithuphethu njengabalandeli bakho. Uyabona lamasimbo wakhulumayo ubobiza i-meeting, ubize ezimxhiliba zodwa uzokhuluma lawo masimba lawo owakhulumayo. Ungawakhuluma ezidlangalaleni ngoba ezidlangalaleni khona thina asona ingcela mthondo zakho msonwensha. Kade uyasidakelwa.